Yes, tubahaye ikaze rero kuri The Next Sport, akaba ari sport updates. Ariko ngarutse mu byo bita special FIFA Club World Cup. Nkuko mubizi rero, amarushanwa ageze aharimbanyije, group stages zarangiye, imikino y'amatsinda yarangiye. Imbere yanjye mfite amadokima turutse muri FIFA ivuga yuko aya makipe cyangwa se imikino 48 ari yabaye mu byumweru bibiri bitambutse. Ubwo urabyibuka ko byatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Abantu bangana na miliyoni 1,667 ndetse n'abantu 819 nibo bamaze kureba iyi mikino 48 imaze guba muri group stages. Hanyuma nkuko mubizi, iki gikombe cyatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu kizarangira kuri 13 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma ikitabiriwe n'amakipe 32 aturuka muri Confederation esheshatu zitandukanye, harimo muri Europe, muri Asia, muri Afrika, muri Oceania, muri North America na South America. Ngaho rero reka twinjire muri group stages statistique. Hanyuma match yarebwe cyane kurusha izindi ni match ya Atletico Madrid na Paris Saint-Germain. Match yarebwe n'abantu 80,000 ndetse n'abantu 619. Inter de Milan Internazionale Milano niyo equipe yagize possession de balle nini kurusha izindi. Ubwo ndavuga kwiharira umukino, yagize possession de balle ingana na 80% mu mukino wihuje na Urawa Reds. Hanyuma umunyezamu wa Fluminense w'imyaka 44 yitwa Fabio ni ufite agahigo ko gukina imikino myinshi, competition nyinshi za FIFA. Amaze imyaka 28 yitabira competition za FIFA. Hanyuma kandi ikipe ya Boca Juniors niyo ekipe yateye corner nyinshi kurusha izindi, yateye corner 20 muri 22 zari zabonetse mu mukino wahuje na Auckland City. Ndetse kandi umwana bita Matis Albert niwe mwana mutoya wagaragaye cyane, wagaragaye bwa mbere cyangwa se wagaragaye ari mutoya kurusha abandi muri iri rushanwa. Afite imyaka 16 n'iminsi 27 mu gihe umukinnyi ukuze yitwa nkuko nari namubabwiye ni umunyezamu wa Fluminense yitwa Fabio, afite imyaka 44. Hanyuma rero ekipe ya Man City niyo ekipe yatsinze ibitego byinshi kurusha izindi zose muri iyi mikino itambutse, yatsinze ibitego 13. Ubwo ni mu gihe mu mukino wayihuje na Juventus yatsindaga ibitego 5 bita biyongerera ibitego. Ama ekipe 6 niyo yaturutse inyuma atsinda umukino, ibyo bita to win from behind. Ikipe bita Inter Miami yarabikoze ikina na FC Porto, murabyibuka corner ya Lionel Messi, match yarangiye ari 2-1. Hanyuma Flamengo yarabikoze ituruka inyuma itsinda Chelsea. Ikipe bita Dortmund yarabikoze ituruka inyuma itsinda Mamelodi Sundowns. Hanyuma Fluminense yarabikoze ituruka inyuma itsinda Ulsan. Inter Milan yarabikoze itsinda Urawa Reds ituruka inyuma itsinda ndetse Al Ain mu ijoro ryakeye yatsindaga Wydad iturutse inyuma itsinda 2-1. Abakinnyi bane nibo batsinze corner. Ubwo abakinnyi bane nibo batsinze corner bonyine, yitwa Brian Gonzalez n'umukinnyi wa Pachuca yarayitsinze ubwo bakinanaga na Salzburg. Hanyuma witwa Lionel Andreas Cucitini Messi nawe yarabikoze ubwo ba Inter Miami yatsindaga equipe FC Porto, yatsinze corner. Hanyuma witwa John Arias ni mediateur w'ikipe ya Fluminense yarabikoze atsinda Ulsan. Ndetse kandi Claudio Echeverri n'umukinnyi mushya wa Manchester City yarabikoze batsinda Al Ain. Umukinnyi bita Jamal Musiala ndetse n'uwitwa Abu Ali nibo bakinnyi bonyine bamaze gutsinda hat-trick muri iyi mikino y'amatsinda. Hanyuma igihembo cy'aba top scorer kizatangwa na Bank of America. Abakinnyi barusha abandi bitego, uwitwa Jamal Musiala wa Bayern Munich niwe ufite ibitego 3 ndetse binganya n'uwitwa Olise bakinana, nibo bamaze gutsinda ibitego byinshi, nibo bari guhatanira iki gihembo. Ariko nago twasoza nababwiye uburyo ki imikino ya 1/8 izagenda. Ekipe bita Paris Saint-Germain izabikina na Inter Miami, ubwo Lionel Andreas Cucitini Messi azabahura na bagenzi be bakinanaga muri saison nk'ebyiri zitambutse. Ekipe bita Flamengo izabikina na Bayern Munich. Hanyuma ekipe ya Real Madrid izakina na Juventus. Dortmund izakina na Monterrey. Hanyuma Inter Milan izakina na Fluminense. Man City izakina na Al Hilal yo muri Saudi Arabia, ndetse Palmeiras izakina na Botafogo. Hanyuma Benfica izakina na Chelsea. Nuko rero mukomeze mukande subscribe ndetse kandi mukande mukazogera kugira ngo byinshi tubategurira amakuru ya sport agiye atandukanye, ariko tuba dufite n'ibindi byinshi cyane hano kuri The Next Sport. Je nitwa Afrika Tsipamba Rushimana. Ciao ciao.